İyle namazı. İyle namazının 2 rakaat sünneti, 2 qiyam, 2 irkuk, 4 secde hem 1 qagdadan tura. Qiyam takbirden soň ayagura turu. Irkuk bugülü. Secde mangayny namazlıkka tidiru. Qagda uturu. İňilik kişi niyet kılırga tiyiş. Niyet kıldım ile namazının 2 rakaat sünnetin üterge. Halisen lillahi teala. Andan soň kulların köterip, baş barmaklarının bitlerin kulak yumuşakları artlarına tidirip tekbir eyte. Allahu Ekber. Andan soň kulların bir-birisi üstüne bağlap, kindik astına koya. Şundan soň sene duası okula. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmuk ve teala cedduk ve la ilahe gayruk. Anları a'udhu eytile. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Fatiha suresi okula. Hem işten gine amin dile. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Andan Qur'an'ның bir suresi yaki 3 kişkine ayeti yaki bir zor ayet okula. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Takbir eytile, irkukka ile, hem şol vaqtda 3 tapqır irkuk tasbih eytile. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Irkuktan tasbih eytip qavmaga tura. Qavmada basıp turganda tasbih eytile. سمع الله لمن حمده. Basqan kilish tahmid eytile. Takbir eytip secdege kite. ربنا ولك الحمد الله أكبر. 3 mertebe tasbih eytip secdeden takbir bilen tura, hem jelsege utura. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. Jelseden takbir eytip yana secdege kite. İkinci secdede de 3 mertebe tasbih eytile. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Икенче сәждәдән тәкбир әйтелеп, икенче рәкъатның қиямына торыла. Аллаху акбар. Икенче рәкъатның қиямында сәна һәм әгузу укылмый. Кулларын бер-берсе өстенә баглап, киндек астына куя. بسم الله الرحمن الرحيم. Аннан соң Фатиха сүрәсе укыла һәм эчтән генә әмин әйтелә. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Аннан Коръәннең бер сүрәсе, яки 3 кичкенә аяты, яки бер зур аят укыла. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Тәкбир әйтелә, рükүккә иелә, һәм шул вакытта 3 тапкыр рükүк тәсбих әйтелә. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Рükүктән тәсбих әйтеп каумәгә тора. Каумәдә басып торганда тәсмих әйтелә. Баскан килеш тәхмид әйтелә. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Тәкбир әйтеп сәҗдәгә китә. 3 мәртәбә тәсбих әйтеп сәҗдәдән тәкбир белән тора һәм җәлсәгә утыра. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. Җәлсәдән тәкбир әйтеп янә сәҗдәгә китә. Икенче сәҗдәдә дә 3 мәртәбә тәсбих әйтелә. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Икенче сәҗдәдән соң тәкбир әйтеп кагъдәгә утыра. الله أكبر. Кагъдәдә булганда башта тәшәһһүд, аннары салават, соңыннан дуга аятын Раббана укый. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Шуннан башта оң тарафка, соңыннан сул тарафка сәлам бирә һәм сәлам дугасын укып, дуга кыла. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Шулай итеп, илә намазының 2 рәкәгать сөннәте тәмам була.